Anya laki din! Nay, si kamo gayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko manimiya. No da, Ay na, pasensya kan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak kaw. ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No da time na Pasensya kan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak kaw. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kin kwa na ngay Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na. Apaman asumang pag. Nagatang mo ti sandal nga iwagbagang, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas mo ti nalangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid tang arudan? Wenlatan Kayat ko pa iti mapan ko may night market. Ngam nabanugak mo tan. Naglakak ama pambanlog no kastoy nga agpaspasyarta. O sige. Agawid tang arudan. Into paminsan tulaangin ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapantang aruda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan Anya, imay mananday jay a Kevin itay, nanang? Wan, anak ko. Nakuna nang awisan nakakanukuma amapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day jay alalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tinday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaangan itinasaya at anak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan lata. Umay nga umay, kasla saan a makarik na nga awan feeling ko ken kwa na. Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan tirik nada. Saan da ang masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalata ti rumingbaw. Anya laki dain. Apay ngamin aya, insan Mia. Anya di saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamot lang na jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta, Mia man nagmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat naman nagmulmul pa'y laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo saan mo akayat jay tao. Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay ak Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin, Awan makunakin ko, Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamat ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay ngamin aya at apelyedo na managmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig akit na singpot di tao. Ay, basta.
Jack lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, Jack kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, si gamit gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarungkarang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mang sapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagkaw dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di nga addan kaayan-ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ti ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't makita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laeng. Anya? Jack Kinod, tinagan di boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmol ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Oo na yan. Napipiyamot na ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya. Nga makaalagak man. Oo na yan ta Kinod nga apelyedo na. Huh? Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas ki ni Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni nanang akayat nakakano amam-am mo. Ha? Ang mga no adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita?
Wen, agpakada kiti boss ko inton umay alawas. Iti kasta, makapasyarak matigi balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaysagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kahit mo sa wen, umayin di balayo ni Jack into may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-ama mo ni Jack, umay kanto ija balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack kinod. Si kakit di man, saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack, kunamlaang. Saanan amasapol nga ibagampay ti kinod. Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Ala, Anyamot ta, nagiti lalaki, anam amo. Managmol-mol, kas kada kinod, apilyedo ta. ay basta. Mas better ni Jack ngam dayjay a Kevin kunakmanan. Ay bag nga orasyon, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minan ti buo anagan mo baraw. Ah, ay kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano kinod salsalan. Ah, Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, tajakulano kinod salsalan, ayaw kisti ka matay sa. Ne, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan kumutin na nadanon ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti panagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay? Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na ajakulano kinod salsalan. Anya? Oh, uray sika katagkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kunak man mo, Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano Kinod salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, man. Hala, katusto kumamatan ati panagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na? Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yun ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod salsalan anagan. Kat, anya kung manukas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanak ka. Saan mo akayat ni Kevin? Gaputa managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo. Ay, una yun ti kastoy.
Jak laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturog ak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay unayan ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelido na. Kas kada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayanak ko. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal, ti kaayan ayat ni Mia, anti? Wen, nakita ko un kanakan. Ne, nakita yun ko na yung agkat-katawa kayo, mat. Wen, tama ka pa mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kastawi. Jaculano kinod salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wen, kanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak. Nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Miyamat. Saan na kayat ni Kevin? Kaputay managmulmul ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaroman. Dahil tangarod ti magbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintirupa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wen, may bagay launay kan kwa na ti apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Ante Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasaman, Jaculano kinod salsalan tinagan na. Anya lakit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana ka uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta tilang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kas taunay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yung amin tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawag atan eh. Makakatawag man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan na nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na managmulmol. Yung ita, nakaragkarumat, takinod, kas katasalsal. Ay, ang lalaki din, Freshy! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amom, nakaragrag sakak. Gaputa jak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit dimot. Jak ni namnama asiman ti agbalin akaayan ayat ko. Saan nga imposibilidad ita mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaat, na saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Saan to pulos? Ikarit da ita. Si kalahan tayo eto. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, agyaman no kasta. Ay ayatan ka unay. Ungayam, agawid ang iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Ang mga no kayat mo ti umay, kabayatan ang nakabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, intun umay alawas. Ha? Intun maminsan tulaang ti panagpasyar ko yung lugar yo. Nooddan tumanan tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tatipunam, Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko inton umay alawas. Ha? Kasta kasi? Wen, isong umay kanto ija balay, tapno makita yumet ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man! Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Le, apay ngay akastamot na di ibagbagam, ading pasita. Ay pudnumat. Uy, Kasanumat nga men, nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan ngagpampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko, tananakam. Si Man, ti kayan, ayat na ko naman. Ang yalakit din. Anya? Ay, una yan ni Antipasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapol nga guyaw pay lang ti sa bali a tao? Ay, day tagarod kat, anak ko. Awan babyang ko nga uraan niya pay ti saad iti biag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutam? Saan mulatan ita nga ikaskaso, okay? Ay, una yan da abakit pasita. Kasta una iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakit-kita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Anyam, napanamitan ibagbagay iti tattao. Ugali na dayjay, idi pa'y beshi. Iso akarurod ko unay. Ay, ure asino met marurud at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akas la kanyak? Saan kano agpampanunot?
Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan bain. Ay! Awanan ba ina talaga na dyan nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, ta santo nga agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din ta nakasangpet kan anagapo ijay Manila anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Nay, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo anak ko. Ah, ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag apag nada kadagiti siman agagayim na. Anya, Nakuna na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. kasta ka day anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamoken kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw. Makapaalak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O kitaan na, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman, no agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igyaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, siman, engineer, pulis, ken soldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi ang mabain, Ana? Insan, iti kaano man, saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso pa nga asin ko ma, saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin, maawatam? Ay na! Agburburok at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton kwan? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita man Beshi, no talaga kiti madlaeng nga agburburan kan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamla no sure ti siman nga ibang panakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba. Keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow. Sa bagay matkit di ah. Ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat Beshi. No para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay kini Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Kaya kimulmula iti sakitin ako. Kasanumat ngaming tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay pa nangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagip ka.
Awan, ti makaabak iti tawa na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Uy, makapainsulto damat ngamin unay, tatang. Iso ajak maliklikan ti makapungtot kadakwa na nga gina. May amlat na ako. Sana nasaya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matanti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka matan. Ay, wan nga ron nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amangan kit di mat numasikong kanak ka. Nanang, Ay na, ti kasayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. No man bilang tamasikog ka, ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko. Agtungpal ka kuma iti imbagak. Wan nanang, itamat lang ang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko. Ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko. Ha? Ay nasayat ka din kasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka matan iti apo ko. Ay una, ken kang runaan na, matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay wan manong Berto, itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Ay nasayat ang aron. Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pa'y, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami niya kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Yung apay nga isuti ibagbagana. Ay, anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Kalasan na to. Tablo sumardang matanting iwa na di opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano kwa. Sa bagay mo't kiti ngam bay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbagda nga gina. Nasaya ata sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay, di ba yan? Kasanuan na ibagam asaan asika ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya kasyak ti amana. Anyat amok ngay, nadda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay, di ba yan, Jerry? Awanan kay, di ba yan? Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Isu ajak kayat ti makiumay ken ka dita probinsya. Kaputa addan asawa ken anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputa jak na ibaga idikin ka dayta. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabilit lang! Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nanang. Kasano daytan anak ko? Awan ti mapasamak akalay sa. Gaputan nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka no nga iso ti ama ti si Kuko. Ti awanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak. Nga iso ka no asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo.
Gaputad da asawa ka na, anak na. Diyan ka mo nupod no da itawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno saan ang maadan iti responsibilidad. Anya, ay tiawanan ba'y na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kung itinapod no asiman. Ngamsan matgayam nanang. Ta nagbalinak lang apiman. Julia, Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Kat, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pizza no kaano ti panagkalasa ti anak mo. ay kwa manong Berto, awan pa'y. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subil ko. Nang runa ita panaglalami. Kaya nansamot yung ti malanitan. Anya, Isu nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay kat. ay awan manong Berto. Nagwin na suwasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiawanan ba inday jaya siman? Sus, kasanun ngay dagiti tataw. Anapan mo nang ibagbagaan asiman ti agbalinto abanugak mo. Ay di bakat nakababay. Ang lalaki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Sulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo ang maadan iti manugang asiman. Ti mat anak mo ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya. Anya? Kaya tiyo asawan. Saan ka itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo iti kayan ayat mo. Awan parikot iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapaap da. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramiden tay, Jai. Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga day pay lang aging ita. Anya? Ay, si kakatiman. Ala. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapantaman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungot ko kunak tumas. Oh, kasinsin. Si kamot gayam. One check nga raw. Kat, kumusta nga iti siman akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa... Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay, sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si Kang, manuhay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti maki-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka lang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Aywan mare, engagement launay importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya lakit din na dollar sa ya. Naimbag ka pa'y mare, imadu adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Aywan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga min dagiti ikon content mo. Ka, oras si kamat mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat an anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat nga mino napinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wun mare, dayta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo, inaldawem tagpost, kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag kumentken ka, agreply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wun mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ha? Ayun lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbagkit di mo dito panagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwak. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko, lakay. Baro a cellphone? Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no day tati kunam. Nasaya at mo day ta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso ang nagalas mo ti ikon content mo. Kiniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to, lakay. Makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay na, mapanak ijay ili nana. Inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na. Gumatang man iti baro a cellphone ko. Tay man napintas ti kamera na. Ay katwan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikun content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo anagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan, panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw. Iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tenday ta kabarbaro a cellphone mo ba kay? Wuna, anya lakit din.
No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak a mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na dayta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti picture. Tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na. Lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang? No di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko iti kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Masayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinal daw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramid. Anya? Amangan no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramid kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito tirsenak at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apan yang. Agasem man. Jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto matay. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga rudeng agsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Awa na. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamot. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga-amare. Sana nasaya ti kas dingar aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot, aje, makapa-insulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amarandranan kat? Jakun mauray maranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ha? Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaadak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din, mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, kan para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaam kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya ka ta congratulationan kat masakit di tao. Ay na, nagrabaw day ta parikot mo. No awanan ti bagam, agtalaw kan. Ado pa'y tinaskan nga aramido.
Adya, kasta pa'y laang tinsungbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insulto am iti kasta unay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko na tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo day jay. Ha, isupaya pa kay stress am. Kanya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sangkamot. May sangkamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katwan mat, in-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan, iso nga ison tinapindut ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarasun mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsulto mat aje tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngum saan, ay ka, di tamon. Si kakit di mo't mare. Imbes at tulungan nak. Ngamkas napay lang ang tibag-bagamad. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Iso nga agawad kakit din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tana pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Nay, abay, maulaw ka? Makitkitam lang arudan ang maululaw. Damagam pa'y laang mat. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa baliit ang lakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang anghaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man tin comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na iti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na i-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgan. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way!
Awanan kamagtan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan diti arubayan mi nga ungat. Anya? Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo panya? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi ah. Nakunam a content creator tayo amin. Iso day jay ti kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at inay-comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakaan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong ungot ka abigbigat. Ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Saan na kasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Amom si Kapanyang. Makakatawa man kan ka. Anya? Umap-apoy lang arodan ti pungtot ko iti dayya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirugrugi. Anya lakit din. Ay namare, kurang niya pa iti bagbagam saan ka kanungan. anya? Umunay tamin, sika tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations ti bagbagam ken kuana. Mare. Sa ita si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin ang maulit, Mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorry, sika ti mapan inja balayda, sika ti mapan agsorry amismo ken kuana. Sige, mapanak to, Mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sika ti masair, kasta une arurud mo, ay ayo. Be responsible ade, kas content creator Mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.